Quraisy mulia, Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Dura bin Kilab, Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim, yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah, munasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah. Lahir di Nabi di Nanggro Mekah, Nanggro Madinah, kubu Maulana urus selanyan, tanggai 12 nibatun gajah, Rabiul Ula urus selanyan, tanggai 12 nibatun gajah, Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sayang meninggal dunia, yatim lam kandung di Rasulullah, kata le ayah lahir Maulana, kamati apui majusi semua, hancur dumpuna patung-patung berhala, sampai urat menggentak Ka'bah, senang Baitullah dengan lahir Maulana. Na putra bidan lahir Rasulullah, Maryam Asiyah Sarah ngan Hawa, ma'ridah Nabi nan Suwaibah, Halimatus Sa'diyah ma'ridah kedua, ma'ridah Nabi nan Suwaibah, Halimatus Sa'diyah ma'ridah kedua. Umun amtun di Rasulullah, hendak Allah sakit di pemana, trip sakit wafat Aminah, lih tali ayah kata lempama, yatim piatu masa cut Nabi, hendak barapi nyan kehudep Maulana, tinggal saja nek Abdul Muttalib yang asuh
hudib masa cuti Sayyidina Ummu peloton Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi angkat di sidih tempat di Gua Hira leblatun Nabi dakwah di Makkah nanggro Madinah si pelotun masa 60 letun umur lebih berkurang Nabi getanyo netinggai donya 60 letun umur lebih berkurang Nabi getanyo netinggai donya Jino lukan sabotu belakangnya buat dalam semua tu man ia kagak jauh nhau thang trade buat dan je ia ni Nyutakan sabotu lagu yang kau pernah didengar syid lagu dunia ke akhir tak edali adat syid bitau tak dunia akhir maksiat mebagotat jub-jub tempat kabih lahir anak ji tempoh ya ji tempoh mah butat ganje jinodum di Aceh bulang kanyo ka terjadi akidah tan lambadan pergaulan ngenjahe metamah lom narkoba penghancur generasi na yang pegah dro Allah di Aceh nyo kalahe pegah dro Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyeke ulama syidji terjut Yahudi nyo pengikut daja halia darah tak semati nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ka di Aceh syita pre